these skies of a different light. White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. Biarkanlah aku rebah di pangkuanmu. Bawalah aku terbang ke sana dengan sayapmu agar aku
mana dong? Diamondnya mana dong? Makasih ya yang sudah ngirim giftnya, yang sudah ngirim supportnya, yang sudah komen. Ada yang request kayaknya perlakukan aku dengan indah. Cepi nak lagu 4 darah TikTok emang viral. Dengan indah. Bentar ya, cari.
Oh ya, besok jangan lupa nonton Trans TV jam 10 pagi. Kalau nggak salah nanti Randa share lagi di story, karena besok Randa dan Selfie bakal hadir di Trans TV.